أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Mga jamaah muliakan musin Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ula in hambuk muslim din katu tiap-tiap nangaku kimakahagad pa Allah Subhanahu wa taala halom sinhang karum iban sin halom sinhang kaadlaw di namaba in ibadat niya pa Allah Subhanahu wa taala denghang pu tagpito iban sin lumabi denghatto asakaba siya sumambahayang pagbatbatun niya pagbasahun niya in suratul Fatiha demikian magkabassanin ayat halawman sin suratul Fatiha ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية درنة مكبسة آية درنة مكبتبت اهدنا الصراط المستقيم يا تهنم يا الله pandui kami paran mabuntul dan sawasah siratal ladzina an'amta alaihim amu indan dan simmanga sila asyuhada dan simmanga sila as-siddiqin dan simmanga sila an-nabiyyin ya Allah pandui kami tuud paran yaun hidayati kami paran mabuntul amuna indan simmanga sila anbiya dan simmanga sila syuhada dan simmanga sila siddiqin dan simmanga sila salihin ya Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin iban ya Allah palayu kami ring hamangaran sinamuin kabubungsihanmu isin kabubungsihan sin Allah Subhanahu wa ta'ala humul yahud amuna mga yahud alaihim minallahi ma yastahiqun wa alaihim la'ainullah amuna mga yahud iban sim mga nasara hangkan na sila nasabbut halom sing Quran al maghdubi alaihim sabab in mga yahud long sim mga ulama ut tafsir in mga yahud araful haq fa amkaruh kaingatan nila in kasabunnalan walakinnahum ankarul haq
Sana piyagmari nila ing kasabunnalan, himuting nila ing kasabunnalan. Waladhdallin, iban na sim mga Nasara, alladhina, amin mga sila, lam ya'rifu syai'an, wayroon panghati pangirab nila, walakinnahum amalu bil a'malis sayyi'ah, sanain sila himinang sila sing kakahinang mangi. Dum adlaw sing kita niyo magkabatbatin ayat ini. Ayat hatungod sim mga Yahud. Damikyan ayat hatungod sim mga Nasara. Sabab may takiingatan sing kita niyo sin nabangkil halom sing Quran. In mga sila Yahud, iban sim mga sila Nasara, di sila ini magrida kato ka musliman. Sahingga in kita niyo ka musliman, magad kita niyo hakabayaan nila. Sahingga in kita niyo ka musliman, magad kita niyo hapag-agaman nila. Sahingga in kita niyo ka musliman, murul kita niyo halimpa nila. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di magrida im mga Yahud, iwallah, di magrida im mga Yahud, iban sim mga Nasara, sahingga imbya kato ka musliman, sahingga imbya kaanakan sing ka musliman, magadhalimpa nila. Wallahul musta'an wa alayhi tukalan. Jima jatu kato ni bihaun, jima jatu kato ni bihaun ha zaman ini. In ka musliman, simisilawak, may taway na naghibalin ummat, yaon na biubuno intay manghud nila, Gaza, simisilawak. Doon iban sin adlaw ri na kahawiran, halawm sin Facebook, yaon na mamungmung pakaulamaan. Yaon na'y manawag-tawag pa ka na Quran, hula Arab. Hauno na sila. Sa wala takiingatan. Wala takiingatan yakaw Muslim. Kita imbaran mo. Hauno na indarajat mo. Kita imbaran mo bang munarayaw rain halawm simpamay-bay mo. Arakala similawak kita niyo. Mabaya na ako pa Gaza. Mabaya na ako pa Filistin. Sa inhalawm simbay sing kita niyo. Simisilawak na imam. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Karina kamu papagsambahayang. Karina kamu paparuntungan. Sa dimisan magkuhiwal halawm simbay. Sa mang mo pabisarahon. Bang sadjalong nin Palestin yari harayigbay na mo. Tanto sumud na ako palawm. Wallahul musta'an. Kuno kita niyo tabangon. Kuno kita niyo mangdaog. Bang misan in halawm simbay na to. Bang misan in halawm sin halaman sing kita niyo rin na to marayaw. Kuno. Para hal iiyan kita niyo sin Allah. Biabandaan, biabaitaan, piaga amay-amay asal kato. Ya ayyuhalladina amanu, in tansurullaha yansurkum. Wa yuthabbit aqdamakum. Bang nato tabangunin Allah. Unim pagyanon pagtabang. In pagyanon pagtabang, bang nato hinanguning kataan sing kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban na sin layuan, in kataan sin liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangasubo. Habihat to kahalan. In mga sila simisalawak dumiban sin adlaw. O tumuyong nakita niyo pa Filistin na hinang nila bahayat tuwagin hawabaran nila. Atawakan misan ingin hawabaran. Magsuhuli sagpito. Atawakan misan in ibadat pahil-pahil. Atawakan misan in mga sunan bidin na. Di na to magkahinang. Pag-ubos similawak kita niyo matto na kita niyo pa Filistin. Similawak kita niyo matto kita niyo pa Gaza. Dayawon na to na alawm sim mga kaulamaan, imapatutlong niya kato, dayawon na to na inhalaman na to. Hasupaya mang daog,
yang surkum hasupaya tabangun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula hasupaya inagamasing kita niyo manayimbabaw hasupaya rumaugin agaman nato sabab mayta sabab mga tao ini amuin ng Juljana hakataw tay manghuran sing kita niyo Filistin mga tao ini asal madukal kato mga tao ini ayaw pakakita niyo hat kita niyo ibad mga sila ambiya piyagpatay na kauna wallahi alladhi la ilaha ghayru wa la ilaha siwa long sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku mga tao ini ay wallah mga jama'a miyulya musin Allah subhanahu wa ta'ala mga tao ini bukun hat sari inamuin panghinang-hinang nila azaman na to bihaon sadya buat malain kanim mga tao ini asal deng haangay paangay asal sila ini jahulaka himihinang singkangian jimatu hazaman hinabi na to Yahya iban sin ama niya Zakaria Nabi Yahya alaihi salam hazaman Hydros al-Thani kaya bayta sin mga sila ulama magsusuy-suy hatungod sin kahalan sin mga sila anbiya aun hambuok waktu hamun dawla Yahudiya hahinapusan niya insya ini miagad na siya dawla Romania ha-empire sin Roman doon man, innakura sin Roman, aun biutang niya bang mga kato, amu intag amulahi ha mga Yahud, amu na Hydros, al-Thani. Sarta intao ini jawlaka, intao ini mangiing kiaunan, intao ini kasuban niya hinang mangi malumi sa Jakatan. Sambil ha mga kangian niya, na halal niya in asawa sintay manghud niya siyuok niya tuan in asawa sintay manghud niya dayha mga kangian amuin akkal sin Hydros al-Thani hawak tuman kapag anak kaniya kita niya na isa bin anak sin tay manghud niya yaon pagkita niya kialingkatan na isab siya. Kiamuhan na isab siya. Mabaya niya na isab usibaan in biya mga long taanakon ni anak sintay manghud niya. Allahul musta'an. Doon man sambil long sin ina amun kiya usibaan niya. Mabaya kaulong niya. Bang biya ka to makawa mo anak ko ini. Long sin Hydros al-Thani long niya huun mabaya akulong niya anak mo na isabyan. Banglong niya bihat tuin kabayaan mo, Yahudiya. Banglong niya bihat tuin kabayaan mo, in kabayaan na mo isablong ni nakaron mo. Long niya huun, uksim billah, mang biyakato. Sapahan ko long niya patuhan. Sinbang uno ni pahinang niyo kako, hinangon ko. Long niya kabayaan na mo, uturan mo o Yahya. Ibutang mo siya habubutangan bulawan. Ampa mo siya rahon marikamu. O batlong niya bihatuin kabayaan mo. Banglong niya hat bihatuin kabayaan mo maagad. Sambil kiyabayta sim mga ulama siyari wat tarikh. In Yahya alayhi salam. Yutud in uniya. Sarta biutang si hatist, habutangan minad zahab, deng habulawan, ampa siya riyamat tupaina, sin bata babai amun kabayaan sin Hydros al-Thani, pag-uwos, ampa miyaya imbata wallahul musta'an. Bihato yung kajahulakaan nila, bihato yung panghinang-hinang nila, di pa mamarahi, paghuwas yato, piyatay nila la isab, in ama sin Yahya alayhi salam amu na in Zakaria wayruun da na salamat in Zakaria piyatay nilara
Angkan nasifat sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sing Quran, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Arugaing ayat, bighairil haqq. Sila na ining mga katalatul anbiya. Sila na ining magpamatay anbiya. Sila na ining magpamuhinga. Ayaw pa ka, inna kauna, inna binatu Muhammadun alayhi afdalus salati wa atammu taslim, damikian piyuhinga nilara hawaktu bunu Khaybar. Mahuwasyat to, dia sinhambuk Yahudiyah, bang mga kato, dihil panabi na to Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam, unod, deng ha siya, deng ha kambing, deng ha bili-bili, dihil niya matuluto niya ang panyarihil matu panabi na to Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sambilin Rasul, sabab sindayaw niya, misampeng kiaw nandeng hakuntara niya, hawak tuman diaog nila na. Kimaundain na binatu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pagkaunsin na binatu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nahinang sabab, lasun tuy imbyutang sinhambuk Yahudiya, hakakaunsin Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sambil yasubusin Nabi, ma hamalakum ala dhalik, bang mga katunin nagdakan yuhinang yung kakahinang yan. Long nila, faqalu, long si mga Yahud, aradna in kunta kadhiban, nastarihu mink, wa in kunta sadiqa, lam yadurruk. Banglong niya ang kiaunan mo, ba't inikaw yung putingan naggulal Nabi? Mang biyakato, palayoon na kami sin Allah kay mapatay kaw. Bang in kiaunan mo long niya bunal, harisala diaramo, di kaulong niya mapuhing asin lasun biutang na mo. Wallahul musta'an. Sambil harugaing riwayat, long Jabir ibn Abdullah, hawaktun Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, namong ma ziltu ajidu min al-aklati allati akaltu min ash-shah yawma Khaybar adadan. Bang biakatu masi kulong niya pagkananaman, masi ko pagkananaman in lasun, amin bihutang sin mga sila Yahud, amin diak nila nambuk Yahudiya, hawaktu Khaybar, masi kulong sin Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam pagkananaman in lasun niyatto, sambil na hinang sabab, miugto, in amin ugat, hajantong sin Nabi natu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fatufiya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pagpuas sin 2 tahon nawapatin Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hinang sabab in lasun, wayroon da na salamatin Nabi natu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Di pa mamarahi, sihir pa in Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Hilabib ibn al-A'sam. Sihirin Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sabab kabayaan nila, in majulja na in Nabi natu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Habihayni na panghinang-hinang nila, habihayni na kangian sim mga sila, di nahipag inu-inu sim mga kita niyo. Bang jimatu, in jimatu, hakataw tay manghuran natu yaum biyahao na Filistin. Di nahipag inu-inu sim kita niyo, ingkangian sim mga tao ini, amuin pasurun mo na palawm sin halaman mo, doon man tipuhon dakaw. Amuin pasurun mo na palawm sin bahay mo, pagtaykod mo rugsoan dakaw. Pasurun mo na palawm sin bahay mo, pagsayo mo ikaw in nakakuha ding halawm sin bahay mo. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Mga jama'a miyulyakamu sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula, inday nga mga mapatutinangon sing kita nilong sing kaulamaan, bukon
imma misarahan kita niyo, way hinaran. Bukon, in amuin himinang kita niyo sing kakahinang, biya na simpanawag tawag sing kaibanan, amilong na suway kita niyo magrali, hasupaya ipakita na tuwing kamusliman, labi na riha sa buwangan, asupaya long niya kakitaan isabsim mga sila kuntara, bating kita niyo mataod, bating kita niyo nahambuok di kalakihan, mga jamaam yulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kalakihan na to, in subayamu in puddang, iban subayamu in sinapang mahugot. Deng ha mga ato, long sim mga ulama, in sa laggo long niya puddang, ikatabang sing kita niyo, pakataw tay manghuran na to, na jujul jana bihaon, kataw tay manghuran na to, yatto bihaon, ima atubang, kataw tay manghuran na to, sibu da kamaas, sibu da kabata, halom, kasusahan, inday nga mga subay hinangon sing kita niyo, akbaru aslihatin alal itlaq, day nga mga salaggo-laggo puddang, alal itlaq lang si mga ulama, amunain subay dumua kita niyo pa, duahan na to pa Allah, dumua kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, imbang man masalamat sila, iban imbang man in kasusahan simang katotay manghuran na to, amuin katotay manghuran na to, long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Mga katotay manghuran na to yaw, bang bihay din niya nanam nila, subay na to da ka na naman, sa impag ka na naman sing kita niyo habubutangan, hasara, sababing mga sila mu'minin, yaun bihaun nasusa, yaun bihaun najul jana, amin mang katotay manghuran na to, misam malayo ing ginhawabaran, hambuuking pangatayan na to iban sila. Innamal mu'minuna ikhwah, sababing mga tao yaon, tay manghud na to hapag-agama Islam. Mathalul mu'minin, fi tawaddihim, wa tarahumihim, wa ta'atufihim, sababing mga mu'minin, doon naka, hapaglasan nila, hapag ulong-iulongin nila, damikyan hapag tabang-tiabangin nila, biya sila hambuok ginhawabaran. Ing ginhawabaran, bang kasakitan in lima, bang mapukpukin lima, numanaming katan, ginhawabaran mo. Bihat tura kita niyo. Hari na kita niyo, makatto, pasapan nila, ando, misanda kuman magmasusakitan niyo. Misanda kuman hitangis na to. Misanda kuman hadwaa, hirwaan na to yung mga katotay manghuran na to. Wallah, mahunit yung pagdatungan musibah. Mahunit yung pagdatungan aramala. Labi aulay na aramala mang malawa din kayo yung pamilya mo. Malawa din kayo yung pag-arama mo. Malawa din kayo yung kaya bibiyaksahan mo hula. Subay, numanam kita niyo, misanda kumanhang kaadlaw, pilaadlaw, manuntong kita niyo. Tumangis kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bang manda, ing kataw tay manghuran na mo, malapas sila ring hakatan, amuing kangian sim mga Yahud, alayhim la'ainullah. Ya Allah, bang manday mga Yahud majuljana. Ya Allah, bang man na makawa, sin mga sila tao Filistinin hula nila. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لميتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا هذوا بين المناكب وقدام السد الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله. اللهم السلام السلام تبارك وتعالى الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو لا شريك له.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.